Empelifo se ade a eni din no eni wiase emu se ni din ko ade a eno na se enya ade a ebo ho enu nti na ema amanfo dodo na agidi se saman ewo wiase ebi so se dabida obi enu ode na ni ko wiase ye hu saman ti saman de enya ade wo adada keke ena bi mu ededa da bi ko ape all sorts of theories a woman be explaining away say bi ewo ha friend of saman na de amasa ensem bi say bet me aye no kware enne say abrante bi an din ede Isaac Labi wonwa mu ama no miswe fifie de anante de ni akere district Ayensuo no district police command wo adesani ni ane se wonu akomeke no report wako de no akose ya arrest na adenti a ne yire aware no Abigail ne yire aware no ewo ba agalakasa ba wo mo entem ma ne yire no etu free ni nchen de ne ni kire ne mame ewo adesani no mo ehye kwan so se wo mo ntem betete se divorce kaka not so bia tinton ta obi atenwa se ye nka mu ebiem tina se obi afo no na wodi no wafa ne wadi na no ena te se ne yire ni tuko ne mame afie wo no wako fie ho se wakakosira ne yire no enti wakosira oba na te wodi to oba ne nim se wone ne won komo enti eya wo mre fie na te se wo mo emra no mo ntina se wo mo endi komo na no ena wo kira ne yire no oni ni hia ye no te se ebufo wo ni mu en wodi buroba no ye ndope bia na te se owie no wo ku no a wo kosie na te se na obi eni na kira kwan na no na te se oyire ni maame en wo be makro ya wodi boni se no ono aka ntibo mo no yire ni maame no eya se de wo mo hwehwe oba na yire 3 weeks ni wo mu hu na kira kwan wo mu hu na kira kwan na enu achi na te se wotu woni anu no woda wonna wodidi a wontimi nidi wotna sekra wontimi ntrase adenti a oyese odidi ode dwane be yiri numa na tose ne yire no esaman abedana nim se wanko report ne ho ampa tetene amani wu a wokunu ne dia ene wiase wem onni nkyire na aye ne deda enti ya se wodejane so nti dwane kwampo no wontimi function num no wedibi wobeda akata ne na yire na asaba biem nikunu Isaac ko ne ko na ko report ko kacha police force say ene waye me nya sadia ena we mi ma won dantie no Titi ya wafemu for the past 3 weeks no enu na nam so ema no akodane no ho ede ama eya police for te se wono agasa aba be kire mu se wono na tetu oku ne ire ni ntira police for enso mu o nche no na de boni no awa ye mesu akachia bia no wonfa entu dwana te se wonfa ma no na wono so etimnya ne tire ndi because already e ko na ne no se na wo ye no de bia da wo dan ni so se obi awagu na ne se we de dan so de na te se eje sama asotro e no beje wo ne su na no so de bo sama asotro bia enye dambo a na te se de ebe wo tire no e drop so pa jere se adia obeya na se obedi ne ire no ehye so na te se wabe report no ho e wo police station no ana nam so ama eye enede Isaac Labi ade no ho akopie mu e wo police for akache te se wode ne nsem no atudwa na wo choche ne nsem no na ma eye acting public relation officer Edema Eastern Regional Police Command Sergeant Francis Demado edi nsem ni nchemu ebetu don wo kire a wo say abrante no already na cramp no wo case wo da ye moto rider bi abe report ne say ni motorbike abrante ka say won fama no ntwa na kakra me na te say ego wie chi no moto no ohun no abrante no so ohun no na sa say motorbike no wo catch odada ne ma ne try chi emo ka so ni bia ko jibo ni keke akodi komo aba ne nu entimi ansa ne chi amfa mepie mo feninti a police for chi no wo mtoto na no edite ne nsem no kire ye se ye ni wofa onimpon a wono no ebo bisua ne di ede eye Samo Otolabi Ibem so no ye former assembly member Edema Kru a wo mo active no so de ture ni se ene wo sie ne yire no ewo sa police for egi ekire a wo mo hwehwe mo so mehu oba no emu a eno no wo metimi ahye wo mo enhwehwe mu no asana se wo metimi dina so ene no akopie mo ewo asem dibia na ebusafo
Abrantie we wo ba wakunu no ne no wo ma mienu abako edi 2 years abako kra di wo shakra ate se wotimi edi sanyam na asemwe na no na di ekosi asem dada na so se si ya pepe so be ene ya bedru si se wo manya ene ni petima yesum ebusua awo bi dini nnua ni yonko bone a won hwe sunsuaso ebufu ekura no wono no dia e wonu mu atete no pe ama no emre enimoni wo no na te se wo dwo ho a wo pe ho edeye de wo ye na te se ekira asa na obeka hu se medi bone adenti na akobie ni se ana unresolved criminal cases aba beje mo man mu na ama manfo bi adwense wo man gba de mre ni mu ntenu nti wetimi de mra show se kwa bia mu ebere bia mu te se bia meche because ade anka sister bra enka ewu bi aba man mu beje tre ha wo bi ate wonsem kofodi wo mani di eche gaba na se wo mu a yehu wo mu na se wo mu din be pie mu suspect echechi wo mu no eke de wo makodu asebe di bia ma de se de atentene aya juma ama ya de ho aso che kese ato wo so a eke nyo bi akono po se wo hu obi kura na bofu se dan wo beto sika wo no so wo be chim ne kon ana se nkokra po no wo be ma ne bufu na hye so se wo nkodi nipa na ewu na akwat se de ene oman mu wudi obi ewu a na wo ni mpanifo ho tawe chi no betima ka wasema ma yebeka asem na ye kan 1 2 3 na tete aya bibia wo ntire so obi a so de a de ope e no de na kuma ye e wo man mu ntika ase ye trem se ya are we safe as a country ye was security enough the ethical kono eni ya yin reports of death murder issues no too rampant in these days. I feel more to be precise. I pega ni mu dodo wo man mo wo be hia pa se the institutions involved be kenyo mo asore ntem nya sadia o man mo will not be any place for anybody to live in. Because meti o man mo na te se wo bi e di pa for so bata mo na te se meti obi na so te mi gbetu be fumi ama ebufo no beti me di mi bone na akwete ye mi case kokwasa na ebi enfi obi anka wan se na te se meti mi kwapo no ade mi anka se mi kwa mo ban. Now what is the need for special institutions to take care of such issues? Because obi aka say the tell them me ko to dia to ho and me ko pe bambo dia mama na say okrono we don't need institutions like that. And when you pass before everyone na be from na ye say woman can they say woman nya no woman aya for and the BMC yenti memofo no mu akasa ya ka say abuse so to abuse relationship mu a Kenya ho na sorry fi mu mu obi na ada wo man na ye bro no chena to sweet him brother na nya otrimu de so if you want to report it, now for you Midibesi ase adwenche bia mo fa won bia mo mo dia fa to ayen e wo ya comment section ho na mo share video way on all social media platforms. Follow TumaGH or Instagram, Twitter so @TumaGH_, Facebook so @TumaGH. Mo so for mo nua banana ama ohusu a enye na me ya aduma e be di echa bi makro bibia.